sisala bafethu avela imbongi bafethu the one and only bafethu sisala bafethu kaMashu kaG eWiseman bafethu njengamanje thiza kwami I'm with the one and only bafethu indoni bafethu ngane kwethu yaphila Yaphila mfowethu angibingelele wonke umuntu ozobona le video Indoni igama ekhakithi kusempangeni owumphathi wecompany Indoni Music Production and Events odabuka empangeni kwesakamthetho. Njengoba usushilo ngana kwethu umbuzo oqala ngifisa ukubuza kuwena obaleke kakhulu ukuthi as an artist uphinde ube umphathi wecompany ama-artist amaningi alinda ukuthi azabhukwa kancane ukuthola umuntu oyi-artist okwazi ukuthi enze umcimbi omkhulu kangaka yini ekugqugquzelayo wathatha amandla amangaka yini enza ukuthi kuma-artist wonke but wena ungalindi ukuthi uzobhukwe but uyitshela ukuthi wena ufisa ukwenza umcimbi omkhulu kangaka for i-artist elingaphansi kwakho. Mfethu angiqale ngicacise ukuthi ngesikhathi ngivula icompany ngangakaze ngiyitshela ukuthi ngingaphatha abantu ngangiyivula ngoba ngenzela ukuthi ingilekelele mangenza izinto kube lula. Number 2 akusiyo umsebenzi engawufundela noma ngaqeqeshwa ngiufunde ngendlela ngokuncela ulwazi ngoba ngomuntu ongakusaba ukuncela ulwazi. La mfowethu ke engikufundile noma engiyibekele khona ukuthi uma umculi ungalindi ukuthi uzokhipha i-album ukuze utrende noma ukhunjulwe abantu benze bekukhumbula unyaka wonke noma ngaba ukhiphanga kodwa uma uliciko umuntu wabantu hamba uye ememulweni hamba uye emngcwabeni emakhaya makushoniwe hamba uyochoma ingane njengoba sikhulisa ingane zamantombazane lokhu mfowethu kwemicimbi kanje sisuke siyenzela ukuthi iciko uma likhiphile akusibo bonke abantu mfowethu abaya online abanye abantu bane stress impilo siyayazi njani kodwa njengoba kuyindawo yokujabula le baningi abantu abeza la and umuntu uyabuka njengamanje ba happy bajabulela umculo sinakho ukwenza ukuthi uma unecike likhiphile sihambele indawo noma lingakhiphile nje uma sibona ukuthi abantu sekunesikhathi singayikubona njengoba kade sisegoli nje ngoMay nge9 njengoba sila ugqiza kade yenzini uyakhipha futhi usaliwa sizophinda sihambele abantu iyeza futhi Indoni isaliwa solo kusikubantu nje. Yes. Ngiyakuzwa ngana kwethu mhlambe engaphinde ngikubuza ukuthi okay umphathi wecompany enama artist uphinde ube artist mhlambe as an female artist yini ekwenza uhluke from amanye ama female artist amaskani. Mina bafo ngiyayimisela mangenza into and angiyithathi njengomuntu wesifazane if ngikuyi-competition because njoba ngicula kuneyinsizwa eyicula kunabantu besifazane abaculayo ngikuyi-competition simele ngisebenzise amagweva ami. The question is yini engizohluka ngayo kubantu esebekhona yini ezodala ukuthi uma ngine stage umuntu afocuse kumina avale idatha aye ku-WhatsApp. Umculo engiwucula mfowethu umculo wasemakhaya engingawufoti angihambanga ngawubukela umculo engingawazi nengawu-understand emakhaya bengigidela ushameni ngidlalela ushameni into engiyaziyo nengiyi-understandayo nongathi uma ungibuza ngawo ngiyichaza okunye mfethu mina ngumuntu osifazane oyikhandlayo yabo angisabi inselelo angisabi. Yes ayi singakhuluma kuze kushona ilanga mhlambe omunye umbuzo mhlambe sesiphetha njengoba sila namhlanje kaMashu kaG eWiseman ngibona ukuthi le event esiyona itho mhlambe uma ngabe suka la eziphi izinye indawo abantu abangalindela kuzona ngokweyifiso zethu unyaka uqala besifisa ukuhambela eCape Town kube iKwaBulawayo ngoba kunabantu abaningi ikakhulukazi mina abangithandayo kube indawo lezi zamaciko engisebenza nawo okusho ukuthi inquthu inkandla kube impangeni bese kuba ke nezinye ke goal njoba sesile vele neTexas sesishayile kodwa nje siyafisa ukuhambela abantu mfethu ngoba abanye abantu abakwazi ukuphuma khona abantu abadala abangahamba ama-event kuney'ngane ey'ncane engahambi kodwa musufika endaweni umzali ebona usedrophen ngeza ivimbi ingane sikubukela. Sibonge kakhulu siswami mhlawumbe abantu abafisa ukunilandela wena noma ikhampani yakho la abafisa khona ukuthi lapha nisazoba khona abafisa nje ukulandela inkundla zokuxhumana balandela kuphi ku-Facebook sinama-page ethu sonke abiza ngamagama ethu ku-TikTok kanjalo ku-Instagram sonke nje siyavila lapha but sinawo sihenglishelwa umuntu esamqasha mangithi sine-manager eyaqashwa yithina kuyikhampani ukuthi simanagele imisebenzi ngoba thina siba busy kakhulu so siyatholakala ekunye engacela sicela ukuthi abahleli bemicimbi kwethu besenzele iqiniso njengoba njalo mangiperforma ngenza umdlalo omnandi ngikhulisa ingane zamantombazane angifisi ziphume kumina zingenama-license ziphume kumina kungenamehluko angifisi ziqomele ukuthi ilambile ngifisa ukuthi uba khona kwazi ngaphansi kwami zivikeleke zifunde ukuyimela ngicela nje ukuthi bangiqashe bazi ukuqasha kwabo mina kwesize eminye imizi.
yes. bafethu senizwile abahlali bemcimbi nanoma ikuphi akukho la ngafiki khona bafethu uNdoni nimqashe ukumqasha kwenu akusizi yena kuphela but kusiza namanye abantu abakhulisa ngaphansi kwekampani siyabonga kakhulu my sister okuhle kodwa thank you keep on watching bafethu ikhona TV samnandi kakhulu baningi abantu ngisaza babona stage kamnandi bafethu thank you siyabonga